Hello everyone, this is English with Affair YouTube channel. Salamat, the English with Affair YouTube channel, you guys. So I hope you're going to enjoy my today's lecture. Now, ما أنت مرتدمة بتعمل إنجاز تجاوروا يهم مالتي. So I bring you a very lovely lecture, important notice that we use in our daily English speaking. كل جزء إنجليزية عاوزين الزارة بلو بترجع من زين تكمم قالات خنت صحفينا مالتي. بجمرة حجاوي أنت مالتي. حجاوي. حقي لو يبان حقاوي lawyer مالت ما يحق بعالم ويا مالتي so حقاوي means legal مالتي legal means حقاوي legal means حقاوي مالتي. Alright, okay, so we're going to continue. Alright, زي حقاوي تهوينو إيه بمئتو خلينا نفرسون نخلينا مالتي illegal خلينا نخلينا مالتي. Second, it's just end مودعتا end مودعتا زي بلو تايو endless مودعتا زي بلو endless مودعتا زي بلو endless مودعتا زي بلو. What about فتحي داي نغد ها فتحي منس fairness مالتي fairness فتحاوي تقوينو دمو fair مالتي فتحاوي تقوينو fairness انتلا دمو فتحاوي النت مالتي. Okay, so we are going to continue together. Alright, okay, حنتقال حتىكم مدنا قارنتاي من الصارت وين clear. How is teacher office lecture? Oh, it's clear. ناي teacher office تمرت خمايو. Wow, clear انتلهم بتعمل قلصي زي خونة وينها. Unclear. What about بتعمل بكاس ترنا قارنتايكم. Complicated يبان. Complicated ويدمو confused. Complicated means تدناغيرا ويدمو استدناغيرا مالتي استدناغيرا. Alright, okay, so I am going to continue my lecture, guys. እምነት እንታይ ይባል እምነት means believe, right? Believe. I believe in God. ፈጣሪ አመኔ believe. What about እምነት ምትላል trick ይባል trick ማለት ምትላል ማለት ነው ምትላል. yes ክሕደት betray ይባል betray ማለት ክሕደት ማለት ነው ክሕደት betrayal ክሕደት መክሓድ betray ይባል ማለት ነው. very good. what about እሁል ወይ ደሞ በቁዕ ወንስኻኮ ናብ ዓቕሚ ኣዳም በፂሕኻ ኢኻ ወይ ደሞ በቂዕኻ ኢኻ ንማለት ተደሊና we are going to say mature ንብል ማለት እዩ mature means በቁዕ እዚ ማለት በቁዕ ብዕድመ ማለት እዩ ያው ብቴክኒክ ምናምን ኣይኾነን ብቴክኒክ ምናምን እንተኾይነማ experienced እዩ ዝባሃል ወይ ደሞ skillful እዩ ዝባሃል ማለት እዩ. what about ምጽባይ stay ወይ ደሞ wait means ምጽባይ ወይ ደሞ stay. We are going to continue. What about kisara? Loss means kisara. All right, okay, kisara مخسر profit يبال profit مخسر. Okay, so we are going to enjoy this words. خاص دما زم قالات زم فتح خنولهم ኢና ማለት እዩ. legal ማለት ሕጋዊ endless ማለት መወዳእታ ዘይብሉ ማለት እዩ. end ተኾይኑ መወዳእታ ማለት እዩ. fair ተኾይኑ ፍትሓዊ ማለት እዩ. ፍትሓዊ እዚ ዳ ፍትሓዊ እንዲሁ it's fair እዚ ፍትሓዊ ይኮነን it is not fair. complicated ዝተደናገረ complicated means ዝተደናገረ ማለት እዩ. after that trick means ምትላል ማለት እዩ. okay, trick means ምትላል. alright, after that ክሕደት ክንብል እንተደሊና betray ንብል ማለት እዩ. and mature means በቁዕ ማለት እዩ. mature means በቁዕ ምጽባይ wait ይባሃል and ኪሳራ loss profit መክሰብ ማለት እዩ. እዞም ቃላት እዚኦም ከመይ ጌርና ኢና ላብ ሰንተንስ ዝንቅይሮም? how are we going to be able to change these words for a sentence and like
communicate خنقبر مسب خمينا زنيل دمو خنرينا مالتيو ناي مجمرنا قالنا زلا legal يا legal مالت حقاوي مالتيو حقاوي for example I am حقاوي أنا حقاوي سبيا مالت تدري انت يبل نسخ تملسي ها تكتل زلخي I am legal person نبل مالتيو I am legal person I am legal person I am legal person نبل مالتيو إزي حقاوي خنبل تدلينا it is legal نبل it is legal إزي حقاوي إزي حقاوي نمال it's legal نبل مالتيو مبل خلاي كنركن لنا end مالت موداتا endless مالت دمو موداتا زي بلو قانقوا كو سفحيو قانقوا موداتا يبلون كلمة تدلينا language is endless نبل مالتيو language is endless مالتيو language is endless language is endless نبل مالتيو yes this is endless journey موداتا زي بلو قعزويو life is endless journey انتلنا هيوت موداتا زي بلا قعزويا مالتيو life is for example life is endless journey تلنا هيوت موداتا زي بلا قعزويا مالتيو ببمعلتو حدش نجار الله تفتقر يخيد مالتيو fair منس فتحاوي fair منس فتحاوي okay this is fair فتحاوي هونن this is unfair نقول this is unfair this is fair انتلنا زي فتحاوي استغيروا فتحاوي يخونن نمال تدلينا رمو this is unfair نقول مالتي this is unfair نقول thank you very much for enjoying my lecture it's تمرتي I hope لا تردوك ميلا قمت مالتي what about complicated means زتدناغر oh today تدناغر يزلو I got confused or I got complicated or it means simply I am complicated مالتي I am complicated means I am confused مالتي بخالي قال confused بزبل قال انت كون خلينا مالتي I am confused okay so what about متلال means trick نسخة بفتصم كتتاللني أي تغل النمال ترلنا بفتصم نمال never نقول you will never trick me منس نسخة بفتصم أي تتاللني خاماتيو you will never trick me منس نسخة بفتصم أي تتاللني خاماتيو نسخة بفتصم أي كتتاللني she will never trick me يقول she will never trick me أنا خدتها لك إياه I will trick you يخون مالتي okay let's go guys betray منس كحدت مالتي المت okay نسا دا خيدات ننديا نسو دا خيدن ننديو نساتهم دا خيدو من عندهم كلهم تدلنا betray كحدتيو for example نسهم خيدو منهم they betrayed us they betrayed us us زي نحنا يزخون they betrayed us isn't خوين دمو كم مالتيو for example us far as my understanding goes أنا خم تردأني and then us means نعنا they betrayed us نعنا خيدو من مالتيو and then mature means بقع بعدما maturity means دمو يا بعدما بقع مخان مالتي for example maturity ويدمو بقعنت بعدما زمت اكو يخونن maturity بعدما بتشا يخونن بسمارت مايند منامن يو خاطر ترى لكم maturity is not about age نبل مالتي maturity is not about age means مخان ويدمو لبام مخان بعدما بتشاز وسن أيخونن هيدا يو بسمارت مايند مصحف بمنبال استفارالي تكنولوجيات بمتقامون كون سلازخل مالتيو rate منس متصباي
wait ምንስ ምጽባይ ተጸበየኒ wait me ኣነኮ ንዓኻ እዝጽበየካ ዘለኹ ዝብል እስቲ ብሓባር ንሞክር I am waiting for you I am waiting for you ንብል I am waiting for you I'm waiting for you ምንስ ኣነ ንዓኻ እዝጽበየካ ዘለኹ ማለት እዩ I'm waiting for you ምንስ ኣነ ንዓኻ እዝጽበየካ ዘለኹ ማለት እዩ lost means خسارة خسيرة I got lost نقول مالتي I got lost get لو got نغيرة لو حلف نغيرة I got lost خسيرة اللغة مالتي so خمي غيرنا إنا got ذول قال ويدومو get ذول قال نتكامينا أبزل دومو أو قد ما خزنا ورا تمرتقاتهم ياو عرسها update مقواري كالي مالتي I got lost she got lost يلنا نصا خسيرة مالتي finally خسارة بتشاي خونا نزنا واقع profit ترفون خنا واقع لنا this is profitable تلهم إزي مخسب زلواي مالتي this is profitable منس إزي ياو خسبي زركوا نجاري مالتي thank you very much this is Oxford English with Afi YouTube channel yeah subscribe اتانا يدول ملكت بمنكا subscribe بمقبار اتبيتسو علم بعلم خفلطو مقبار ياو نايخل لنا استواصو يهون مالتي okay so first before I dismiss my class before I finish my class let me summarize خقابر لكم okay so I am legal person تلنا أنا حقاوي سوية مالتي legal means حقاوي سلازخونا مالتي it is legal إزي حقاوي مالتي alright okay language is endless ቋንቋ መወዳእታ ያብሉን end means መወዳእታ endless means መወዳእታ ዘይበሉ life is endless journey endless means መወዳእታ ዘይበሉ ኸዝውን ህይወት መወዳእታ ዘይብላ ጉዕዞ እያ ማለት እዩ journey means ጉዕዞ after that this is unfair እዚ ፍትሓዊ ይኮነን fair ማለት ፍትሒ ማለት እዩ unfair ዘይፍትሓዊ ማለት እዩ and then you will never trick me ንስኻ በፍጹም ክትታለኒ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ you will never trick me ምንስ ንስኻ ፍጹም ክትታለኒ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ they betrayed us ንሳቶም ክሒዶምና betray ምንስ ምክሓድ they betrayed us ምንስ ንሳቶም ክሒዶምና ማለት እዩ after that maturity is not about age maturity ማለት ያው ብቑዕ ምዃን ፈላጥ ለባም ምዃን ማለት እዩ ለባም ምዃን ብዕድመ ብቻ ኣይኾነን ዝግዳብ ማለት እዩ after that I'm waiting for you ምንስ ኣነ ንዓኻ እጽበየካ ዘለኹ finally this is profitable እዚ ኣትራፋይ so we had a very fantastic time guys this is English with Afi YouTube channel እዩ I hope you're enjoying it subscribe ብምግባር ዓለም ብዓለሙ ናይ ቻናል እዚ ቤተሰብ ክኸውን ምግባር ናይ ኩለን ኣስተዋጽኦ እዩ ማለት እዩ thank you very much I'll miss you see ya